Ko te iwi o Ngāti Porou, tētahi kua kaha kōkiri i wara tautake e pāna ki ngā takutai moana ki mua i te aroaro o te karauna. Hei tā te toi hau o te runanga o Ngāti Porou, ko ngā hua o tēnei pire hou, he whakapakari ke ake i te whakaitanga i Wainganui i te karauna me Ngāti Porou. Engari te rāno o tētahi roia Māori o Ngāti Porou, kei te whakahe i te pire takutai moana hou a te kāwanatanga. He mana tūturu, he mana motuhake, ki hai i riro atu ki ētahi atu. Nei rā te kōrero a Ngāti Porou mai rāno, mo tō rātou mana ki o rātou takutai moana. E haranake ki te takutai moana, engari te mea kia nei te reo Pākehā, property rights as well. Ko Ngāti Porou tētahi o te toko iti e āhei ana ki te whai taitara ki o rātou takutai moana. Kei te tēpu whiriwhiri rātou me te krauna. E tatari nei kia whakamanahia te pire hou, hei whakamana anō i tā rātou whakaitanga. Te whakakahore te Territorial Customary Rights Area, ka noho he customary title i nāi ni runga i ngā whenua. Ko taia tērā, taia te huki ki te mana o tātou i runga i te customary title, ki te whakahaere e rea te o ngā kaupa e pāna ki te whenua e kia nei te Pākehā Development Right. Engari e kaha whakahe ana a atareta puananga. Tikanga Māori process has been overridden by a tikanga Pākehā one. And I think that is very defective for the government to do that when we all know that Māori want the full deal. Ko te raru hei tā atareta he hia tō ētahi ki te whakatau i tēnei take, warua nei e kōrero hiana. For the generations to come, we should have had a better deal, and I think we've still got to fight. Ko te mea nui hei tā Ngāti Porou, ko te whakatakoto atu i te pire hou i runga anō i ngā āguatanga i whiriwhiritia e rātou. Ko te mana tērā o ngā hapu ki te whakahaere, ki te tiaki hoki i o rātou takutai moana. Irana Smith, Te Karere.